Күнді көрәтчілер үсі түгіл үті хасырданнан бүгін сақа телевиденията төріттеміте бейхім бейстіллақ үрігейдіқ үбілейі. Білеген аны көріоғын көрәтчілер бүт сөбілір берилерін тұғынан. Республика өтігер хағалы хаңара каналлақ бұдыттан кейін тұттауыд. Bu sana günge sürdağın terihine materyalları kapsiller, kördürüller, ona ki sergahçiyer, ülağa kamnaska bararga sana küyü ılağın. Bastığın uçurttu bir kirgeninden asırdayı süründen tonları görüp, onu bastığın hanımları bir anton bilen görün olur. Erjonga anallah bultuğunan передачалары orduk söbüyübün. Olur budugar süde uğun tustaq programma beyikçen bolur. Yani olur bu süde incelegen görülür. Особенно спорт программаларын билген әлбәхбай спорт программалары баллар. Раханы передачалар, интервьюлар, индивидуально спортсмендерден интервьюлары бар, оны истергелов интерегине. Онна прямой эфир баллар олох шуй булды бу кандики времяга. Туризм тугунан Сахарин айылгатын керетин тугунан кереддерин тугунан элбах тугусталлары болар. Нашой булат. Ал ите кем Георгий Белоусов кенин хаягенин он ите биле келолор херге яган индене көрөчүбүн. Мен саха каналыгар сөбүлүр передачам Үрдел музыкальный канал. Онна хаңа рыхыттар, клиптар инкөстерлер олен хабилүбүн. Үтө асырданнан күнді көрөтчүлөр бүгүн брайнтагы эфир кие агыс часкадлери халганар. Онтон күн устатыгар бихеха бери барытачылара кыталар студиятер бүгүн Үрдел национальный премия продюсера тыйнагдырган ытачыта Марфа Пермякова каналар. Үтө асырдан Марфа. Үтө hasırdanan күндү көрөчүлөр Бихебилер битнен быйыл тыйнагдырган Үрдел эме юбилейин белән тирбес сылгыт болбут. Эгерде хеха жай бу юбилейда сылгыдак көрсөнөр. Биоттон бу ваня мекапсенсеп тыйнагдырган бери онна Үрдел национальный музыкальный премия быйыл 5 жылдары. Оноттон бу кирекпетине кепсеттибитти кадеревле беге 2 берибит тыйнагдырганына Үрдел премия 5 жылдары колбон 5 деп курдук музыкальный юбилейне сылгар ровно хептибер. Оноттон бу берибит тугунан Үрдел премия тугунан этер боллакка бу сака ырытыгар тоюгар самай сулу иги қалары хәҗер җомутугар, ыры аячларгар, авторларгар, бутолорачыларгар сүнкен лохан сортала премия дигән бу, оттон бу билген бүгенге күнгә республика орденен соготок национальный музыкальный премия булыр. Же хебирлер гитин көрөлөрмүн мен хебирген осы мен хасы белән көрөм тыйнагдырганы. Же Марина бурдук ытыс үрдүгөр станаларынгын же самый чөй колыстагы хеттары ырыларын тыйнакты истәгәнен үлегәттән ара да уйнылар булыктагын. Аны коттан беге үлебит, аны үле дә курдук олык кадәр маны канабаппын. Тузбер кадәр на хөблүр биле ырыгетгер опцияны хөблүр боламын. Олық сөбілер жарыпнарбын астына хаджабын. Оныттан қолбыр бой сеп-себілеген бейге студия бұтыр, радио студиятыр тұтан оларамыд. Олық тыйнақты бұталарачылар әт қоластарынан, музыка жүріскені тақсарына астына бұд. Оныттан бәне дағанеме әтие дейінді бұд. Аңаты оларамында онда. Тыйнадырхан бастадан тұран бұлағына қамандата хен бар бұлла. Окурдук бастыкы берилер битигер же 5 жылдан рат бердикка телевидение таква это радиога кайрете. Оны оланы бир артыгы рыгыты келен ылдыргар музыканттар неделене höҗәртан алар иде. Әтте, ол күн репетиция, онтан репетициялар бит кытчан. Билен колобора сүрүн 2 музыкант бар. Ким Игорь Ефимов оны Иннокентий Готовцов, бүдүк тахымлак музыканттар. Олен баланы биге ыҗиттар бутын болар неделетигер олата бүгін репетиция дейдер, хасыны күнігер тыйнагдырган таққа. Марина, мен тефирге көрдік бұнда студия кырағас, олар әрі еті анан ты суыз таққарғар сөп түбәндерін орбыттар дейін кәп сәбітінде? Аттон те бейе радио студиятыттан тақсабыд, бастан радио береті боллағаде. Оныттон бұ телевидение тақсырғар, опсанын бұ бері тақсырғар сылай өме қаманды өлелер. Бастатан тұран бейге улақан мақтан бұты текпетеде бұты ұспытын орыр звукорежиссер, бұт олық профессионал Михаил Эверстав. Оныттон бұ бері бет
телевидениега көрөчөргө таксаргар үлелер команда бут биги режиссер, монтажер, оператор уаттар бут Юрий Босиков, оннан Акентий Орестов докторов лелилер. Оттон буллагана бу радио студията була анал звукализационная деньгат нучалы такка. Колбур бу тыга уго атын посторонний бу тыга килербет студия болуктагы. Оттон бияга бу музыкальный бириге олох самай жиңнах пептак студия. Оттон билен турар багабыт тең кеңек битин наха багарабыт. Оттон индикетен Ракысының бар болар бит болар. Индикетен олох бага ханабыт толо ден бигер эллах бит. Үллән истәгәсе рахны дие киден херде. Марин Антон heги ти бериннән араха элбек көрәчүгә дә олох концерт курдук кетехилах бери болуктак жон саналарын хәдәлестәләре көрәчүләр. Оттон бияха эриеллер, сурьяллар, онотта каннары маны хырттакка кепсетиге меда ыйталахаллар. Биги буланы бу ванилын сүбелеһен иккен толкуйдан тахарар бири бит. Колбур буланы кимере эрен келен биги баяннан рыныстык битин багара бит. Кимере олох тыйнак бөлөгүнөн рыныстерин хөбүлүр. Кимере лирическая. Оны биги кайыскабыт наха кең. Биги олох бире каскан тута хаҗвапыт. Биги классикаттан оперный рыгыттар кытта келен ылжыттылар. Бига рок бөлөктөр ылжыттылар. Бу сахалы стиңелер баяннан ырылар, ыланаллар. Оноттон ту бар касканы батын кабахаты бут. Оноттон бу кеники кемге улустартан эме көрөчөр бит истәчер битерен биха манлык таланнар баалар ден этер болулар. Оноттон бигинин хәле. Онта те Марина Иван, биха колбара корреспондент курут герой көрдүбүтсө, бебит булабыт. Онтон кайда булагат эже болчуттар гыты. Эмете көрдүбүт. Көрдүбүт, онда эрдеттен колбара бу улустан биха хүддә таланнак айыр трен калачылар. Ансамбльлар да бар болуктарын се тыңнак бөлөк. Биосан тыңнак бөлөктөрү бастан туран мен колубур бем өрөтүп табын. Аны улан колу белем болак катна онда тыңнак да кан кытыктын бар була. Кахан бары бекелин биям бутага сонда. Билемедин көрөм бит лан турурук бит. Марина Антон Иван эсанатыр музыка сенин ки хату берери. Ре музыка. Отон на шуге музыка гетер, ре гетер хеджер кеме ханык бар кадактаганы ону кохаган болбат тиханыбын. Кыргыттар той хеги даганы мераны тойго хөбүлүр болук коттен эреллахпын бахасыр даңы бириги теме жоңго хүргени көтө орун курдук. Биги музыкальный бири теме жоңго бу настроениени орор сүргелерин көтө го. Онда кекежик музыка кихине кынаттыр, маннык Нахачу была, also билибит музыканы. Рейта да хок боллар бут сюжет музыкандан кергеннен же агы онча бирген дилерди музыка сюжет тугун ис кохонун бере дилер. Онда же бу үрдел бири болар тур. Туу куратылак болар. Тылгастык. Үрдел биремияттын өсү түгүл катылыбын быйыл бехес сезона бехес түгүлүн бу музыкальный биреме туттарылыга оноттон биги сахабыт сирен самай таланна гырыгыттара бу тетем сахаражытыгар жон бихиребилин истечи бихиребилин ылбыт ырылар талыллан кирен кытталлар төрдүн агысыры кыттар оноттон билген иккис агысырыга куластагын бара турар оноттон Женя Катя хеме пикеп патта бу инстаграмга киремет номно куластагып тен оноттон биги көрөчөрү мен рабыт сөбүлүр ырыгатыр киреңет лайк турурат бара хуаблы хүрага баттыгыт детем радио инстаграмга. Же Марина бүгүн бие келен ылжыттабыккар мактанабыт. Ол курду күндү көрөчүлөр бу күн устата бигени кытта бирге болун бүгүн олус интерехине берилер, хага сефирдер, интерехине сюжеттер бар болуктара. Марина бие кабилген үрдел премия кыттылага. Биги рыке хилах келен олар бу тол курдук үрдел бу музыкальный премия кытачыта номинана Альберт Михайлов бүгүнкү юбилейнан телевидение көрөчүлөргө эхиха ырытын тойгун белектир. Sen ipsen kekele yürü kötük sürgüne örgüdü bugününe anıbın eyyeğe çağıllar çıktı yeyini sürekten sağıllar tırım askereni eyyeğeste yeğerde bir
сыластыларға тиебин саябастай саналарбын үрегінен бәләқ тибин Алгыз түнүнүн эринен үтө жонун эңерден табылынын сана хоту олук делер үрдүк жолгут эрели тегелчиң таптал сергесте сырыттынар ки барга баямактал агыс тастын өрү аккар аныбын эйеге чагылар жиктиейини сүрактен сагылар тырым аскерени эйегесте егердебин сыластыларга тиебин саягастай саналарбын үрегінен бәләқ тибин Аныбын эйеге чагылар жиктиейини сүрактен сагылар тырым аскерени эйегесте егердебин сыластыларга тиебин саягастай сана